kikethero igikuoneka wajua ukethero uri assured ugeta sipitali bwega na withiro ndawa ikari bwega you can afford utithiro ino gwa keja kwajwa imurimo fulani na ntiomba gwita India na bange bagwita ri kugakaratea ndakura nonto tumuchoriro joteja kiragara ngakura kuratea nonto itokuona akuru betu kana aciari betu ria baukura gwakara itokuona wa rimwe bakwithirwa baino kwati fulani ba mirimo bya kureana bimantu chau cho nya gwaukara social life yetu igakaratea kana ekariatea so mantu chau chonde ijo ja utuma tukarande turania thirikari jiri kune kubanga ura kubati kenda unde mwananchi mpombo kara bwega nonto makena kira kiri na gitumi ni antu bamenye siasa ni teke thuki na siasa etiomba kura kira antu bari moyo muntu ura omba kuga te mu siasa nonga muntu ura thai tukuthogania ura tukaringiria ende muntu kuchia meruke muntu gutumira resources no mwankethero akiuragia siasa akichiritana area kwenda kuona nthiguru yetu ikariatea nonto is about resources kuturo ni resources roje mbi manto jama inge resources itengana na ikiona na ndeke turi nthiguru yetu ya Kenya tugatwike various government kwina county government kwina national government county government ina majukumu jao ina devolve functions chao ile ibati komenyera kenda twinde tumba kwithro ituko thrive national government ni ono tonia twire kinyayo ina national assembly aria ni oba bati gweta beta bakarande bakaraniria bakomba kwa allocate resources fairly kenda everybody mukenya aiware part and parcel of the country aiwana komba ko thrive so tutiomba kuwisha we kana twikia antu akora bati kumenya ura bakuthithia maisha jetu ja Kenyanga so kethirwa kwigento tobati ku put right isiasa nonto siasa ni ekunio everything ni ekumes everything ekames ikithomo kirio kwenda muno kiana baku ekames health systems ekames kila kitu nonto mantu jonde ni sheria utungwa sheria tungwa endhoku ekames na nkwenda kuga makena kirikia point yo mbuga why I have chosen to come kandirejire kuona tukwirwa me atweri tugekirwa mbecha bottom up tuwokerwa na untubo iveri ne untwera kuthithio ukugeria gukiria antu babarinde na njire kuboni ora bomba go save kidogo monkabaga chiokeria lakini ndeja kuria rais antu guchiokeria no mwanka kwithirwa kwina sheria ire kumba kubokeria no ntugwikirwa mbecha muko na gwitwa mbecha muko isheria kurukagwa isheria gakurukwa yongere ugoti isheria gakurukwa yongere certain levies tanandi ukona payslip chia kurukerwa sheria ya kuongera housing levy ya kuongera kera mwanko getokethirwa biro kuthuguma ibigitangiro bikathira in fact ukethirwa almost 60 something percent irigitangwa getakiri ugoti na inyakara 40% yogutigwa nako ugeta kugura mugate no kugura vi no kugura no ugoti no bukugitwa so this doubles taxation no mwanka address na mantu jonde jaka address wanara bunge so it is important Marete ugwo kwithiro chiumiritie guchwa giti kyo bunge kya South IMENTI ije kene muno na mantu ja mengi ja siasa na antu bara bengi baraithaire bakona babwibu imbere muno nkurukia ishigo binge byo bunge ntiyora umba kwithiro kira antu baku bare yao kwenda guchwa giti ntereira it's true itwana kwa tuli mbere na ndenda tuchuria niki South IMENTI hijoka gwere mbere South IMENTI kambuge we've been fortunate at kwethro atwina tongeria forward looking bakumba ku tongeria antu kiri kulitangugi
tuli mbere ni onto bakwithura tuli anto hard working anto bakwiritira ngugi anto ethero imiundene yetu tukulita ngugi ura kubati tukomba kuthithia biashara ura kubati na tumbikite ono onto bo tongeria bura twithiritwe turi nabu kabere abu nambuge South Imenti kinyaka wanono kambiriria kwa andwa kabere na majani ukona ta factory Imenti Tea Factory ni eri factory ambere ya majani ndene Meru so na kinyamu chonko akweja kuma kaga na chokera areta bwa South Imenti kiri kanisa Methodist na agochoka uma PCA ekweja chogoria bachoka batakara ba South Imenti same Catholic bambereria mojwa ba kwa hostel batakara nkobo so factors uchionde ichitometa tomba kwethra twina institutions ichombe kuchombete otethia anto ba South Imenti bomba kwa advance na njira ya urimi nonto kona tawara kaguru farm era etagwa kaguru farmers training center ndombo me attribute na manto jama inge muno nonto indona ba mami betu bageta for a week or so gweta go train ora bakarithia chungura bakarithia nguku bakanda tumanto tunde so tomba kurega thai kurega kuona manto tajara ni onto tu advance tukona tea farm ire oteketetherie weja marimba onto iria aringi makena rerari process waja ni Meru daily yuma South Imenti statistics are there so farm ire inyone tethetia muno amwe na ire marimba kwithirwa daily ni ombera go peak kurio na aba South Imenti so okay to get to other parts of Meru they are still yet to breed hard kana ngombe chiao igaruka chija level ire ku iteria ari bati so institutions ira thai itokuona teka tu ciagira gitumi no tokatekana ndi kramerero ichi convert into university na university ira nyingi teka itekulitana hanto technical courses ni manto ja humanities so tomba kuthiria institutions ira tukiona teka itere na gitumi na twe tukeja kwambiria gucoka nyuma kairi I think secondly South Imenti tombeta kwithira turi mbere nonto we have also been naturally adult na miurera mingi yumete kiremara era mingi ne kurukirite South Imenti I think about 5 main rivers so in terms of water resources kinyao ire kongana although ndeguru tachiande gaiti there were part of South Imenti ne kwenda kwekirwa ndoje kende karata mitongora kukari so na ni ontobo itombeta kwithirwa inyatwinge ikyo kwana gicigo kera ikyo kina kura ira nyingi ndene Meru County hopefully tukiringa kura icha 2027 tomba kwithirwa tukinyetie registered voters almost 130,000 itwe turin I think about 13% million yo kwigwa kirwa turin yo Meru 13% comes from South Imenti na weja kiri production kana resources revenue area county na thirikari Kenya yo janagia kuma Meru o tweja number 4 other than from